Kurkuma je višegodišnja zeljasta biljka koja potiče iz Južne Azije, a pripada porodici đumbira. To je začinska biljka, čije su aktivne supstance kurkuminoidi od 70. godina prošlog veka postali tema mnogobrojnih naučnih istraživanja. Kvalitet kurkume određen je procentom kurkumina, farmakološki aktivne supstance kurkume. Pored toga, kurkuma je odličan izvor mangana, gvožđa, folne kiseline, vitamina B3 i B6, kalijuma i dijetetskih vlakana. Lekovita svojstva kurkume koriste se u medicini više od 5000 godina za lečenje širokog spektra bolesti. Neke ćemo navesti i ovde. Bolesti koštano-zglobnog sistema postale su jedno od vodećih bolesti današnjice. Opšte je poznato da je u osnovi svih reumatskih bolesti upalni proces, koji ukoliko se na vreme ne primeti i ne leči, može imati ozbiljne posledice koje mogu značajno ugroziti kvalitet života obolele osobe. U toku upalnog procesa dolazi do pojave enzima COX-2 koji se normalno ne nalazi u telu. Aktivna supstanca kurkume, kurkumin, blokira stvaranje ovog enzima, poput aspirina i brufena, smanjujući na taj način upalni proces. Tako se smanjuju otok, bol, jutarnja ukočenost, a značajno se povećava obim pokreta, što svakako poboljšava kvalitet života obolelih od ove bolesti. Insulinska rezistencija je moderna bolest koja se u posljednje vreme pridaje veliki značaj, jer se sve češće dovodi u vezu ne samo sa dijabetom, već i sa drugim bolestima poput gojaznosti, steriliteta, izostanka menstruacije i drugih hormonskih disbalansa. Istraživanje objavljeno u časopisu Molecular Nutrition and Food Research potvrdilo je da dijabetičari imaju veliku korist od kurkume i da je ova biljka veoma efikasna kod osoba koje su rezistentne na oralne antidijabetike poput gluformina i amarila. Kurkumin, kao jak antioksidans, ne samo da može značajno podići nivo energije u ćeliji, balansirajući nivo šećera u krvi, već može smanjiti i napade hipoglikemije. Ovo su ohrabrujući rezultati za sve one koji imaju problem sa insulinskom rezistencijom ili su već razvili dijabet tipa 2. Takođe, kurkuma može biti od pomoći kod povišenog kolesterola, ateroskleroze, anemije, te nije ni čudo da je u Indiji nazivaju svetim prahom.